soo leen bëggee abonné ci chaîne bu mag bii di Académie Minane dem leen YouTube bind Daaru Minane ngir nag nga abonné yomb na bësal cloche bi lépp yemb su boobaa dara nag dootu la rawati ci actualité ci communauté mouride ak chaîne bii di Daaru Minane. maa ngi woo soxna Xadijatu Mbool. A'uudu billaahi minash shaytaanir rajiim. Bismillahir rahmaanir rahiim. Fa ammaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi fayaquulu haa'umu iqra'uu kitaabiyah innii zanantu annii mulaaqin hisaabiyah fahuwa fii 'ishatin raadiyah fii jannatin 'aaliyah qutuufuhaa daaniyah kuluu washrabuu hanii'an bimaa aslaftum fil ayyaamil khaaliyah. Wa ammaa man uutiya kitaabahu bishimalihi fayaquulu yaa laytanii lam uuta kitaabiyah wa lam adri maa hisaabiyah yaa laytahaa kaanatil qaadiyah maa aghnaa annii maaliyah halaka annii sultaaniyah. Hasbuki. Sadaqallahul aziim. Barakallahu fiik. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. maa ngi woo soxna Mandiara Dieng. A'uuzu billaahi minash shaytaanir rajiim. Muhammadur Rasulullah wallaziina ma'ahu ashiddaa'u 'alal kuffaari ruhamaa'u baynahum tareehum ruk'an sujjadan yabtaghuuna fadlan minallaahi wa ridwaanan siimaahum fii wujuuhihim min atharis sujuud zaalika mathaluhum fit tawraat wa mathaluhum fil injiili kazar'in أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. حسبك. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. maa ngi woo soxna Ndey Bay. A'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim. Bismillahir rahmaanir rahiim. Wat-tur
wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur was-saqfil marfu' wal bahril masjur inna adhaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' yawma tamuru as-samaa'u mawra wa tasirul jibalu sayra fawailu yawma idzin lil mukazzibin alladzina hum fi khawdin yal'abun yawma yud'una ila nari jahannama da'an hadhihi narul lati kuntum biha tukadzibun. Hasbuki. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. maa ngi woo soxna Ndey Tuuti Njaay. A'uuzu billaahi minash shaytaanir rajiim. Fanabadnaahu bil araa'i wa huwa saqiim. Wa ambatnaa alayhi shajaratan min yaqtiin wa arsalnaahu ilaa mi'ati alfin aw yaziiduun fa aamanuu famatta'naahum ilaa hiin fastaftimuu alirabbikal banaatu wa lahumul banuun am khalaqnal malaa'ikata inaathan wa hum shaahiduun alaa innahum min ifkihim layaquuluun waladallahu wa innahum lakaazibun astafal banaati alal baniin maa lakum kayfa tahkumuun. Hasbuki. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. maa ngi woo soxna Mbati Njaay. A'udzu billahi minash shaytaanir rajiim. Wa wassaynal insaana biwaalidayhi husnaa hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karhan wa hamluhu wa fisaaluhu thalathuna shahran hatta idza
إليك وإني من المسلمين أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. حسبك. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. تكبير. الله أكبر. الله أكبر. Mandu sono Roqaya Jatara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. تكبير. الله أكبر. Mandu sono Mujibari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات
Barakallahu fiik. Takbir. maa ngi woo soxna Mandiar Gueye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى Hasbuk. صدق الله العظيم Barakallahu fiik. Takbir. maa ngi woo soxna Mandiar Diagne. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Hasbuk. صدق الله العظيم Barakallahu fiik. Takbir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها
maa ngi woo soxna Ndey Jóob a'uuzu billaahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim laa uqsimu biyawmil qiyaamah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر حسبك صدق الله العظيم بارك الله فيه تكبير الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما حسبك صدق الله العظيم بارك الله فيه تكبير الله أكبر الله أكبر maa ngi woo soxna Maam Xawa Gey أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والصف والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد صدق الله العظيم. Barakallahu fi. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Maa ngi woo Soxna Astu Gey. A'udzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hasbuk. Sadaqallahul azim. Barakallahu fi. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Maa ngi woo Soxna Maymuna Gey. A'udzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Sadaqallahul azim. Barakallahu fi. Takbir. Allah. Maa ngi woo Soxna Fatiha Wassal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watlu 'alaihim naba'a bunayya adama bil haqqi iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wal yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak. Inni akhafullaha rabbal alamin. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar. Wa zalika jazaa'ul zalimin. Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Faba'athallahu ghuraban yab'athu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari saw'ata akhihi
قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. حسبك. صدق الله العظيم. بارك الله فيك. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. maa ngi woo Soxna Kunta Njaay. A'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim. Walau rahimnahum wa kashafnaa maa bihim min durrin lalajjuu fii tughyaanihim ya'mahuun. Walaqad akhadnaahum bil 'adhaabi famastakanuu li rabbihim wa maa yatadarra'uun. Hatta idza fatahna 'alayhim baaban dha 'adhabin shadidin idza hum fihi mublisun. Wa huwa alladhi ansha'a lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Wa huwa alladhi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsharun. Wa huwa alladhi yuhyi wa yumiit. Walau ikhtilaful laili wan nahari afala ta'qilun. Bal qalu mithla ma qala al-awwalun. Qalu aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman inna lamab'uthun. Laqad wa'idna nahnu wa abaa'una hadha min qabl in hadha illa asatirul awwalin. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillahi qul afala tadhakkarun. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Hasbuk. Sadaqallahul azim. Allahu fiik. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. maa ngi woo Soxna Nay Mariam Ñang. A'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim. Bismillahir rahmanir rahim. Ma anzalna 'alaykal qur'ana litashqa
asri. Hasbuk. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. maa ngi woo soxna Ndeye Mariam Niang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Innama yatadzakkaru ulul albab alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah ulaika lahum ubaddar. Hasbuk. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahum darus salam 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Wa
soxna Mbène Diop. A'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim. Inna Allaha laa yastahyi an yadriba mathalan maa ba'udatan famaa fawqahaa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu fayalamuna annahul haqqu mir rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh. Ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in 'alim. Hasbuk. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Takbir. Allahu akbar. maa ngi woo soxna Maam Busa Jaxate. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Wa innahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Wa innahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi shatata. Wa inna zananna lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Hasbuk. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. maa ngi woo soxna Ndak Diop.
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق الله العظيم. Barakallahu fiik. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Maa ngi woo Soxna Nogay Lo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bih wa huwal azizil hakim. Dzalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bisa mathalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Hasbuk. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Takbir. Allahu akbar. Maa ngi woo Soxna Roqeetu Njaay. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala zulma wa man ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu zulman wala ghazma. Wa kadzalika anzalnahu qur'anan arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdithu lahum dhikra. Fata'ala Allahul malikul haq. Wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Wa laqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Hasbuk. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Takbir.
اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم حسبك صدق الله العظيم بارك الله فيك takbir Allahu Akbar Allahu Akbar maa ngi woo soxna Maam Aram Diop a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim alif laam miim Allahu laa ilaaha illaa huwal hayyul qayyuum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد حسبك صدق الله العظيم الله فيك تكبير الله أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتريه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا
إنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم صدق الله العظيم. soo leen bëggee abonné ci chaîne bu mag bii di Académie Minane dem leen YouTube bind Daaru Minane ngir nag nga abonné yomb na bësal cloche bi lépp yemb su boobaa dara nag dootu la rawati ci actualité ci communauté mouride ak chaîne bii di Daaru Minane.